Ġej tagħmel ix-shopping tal-miliet? Yes, ġejna naraw x'nistgħu nixtru mill-belt. Is-soltu morru taslima llum ġejna sal-belt. U x'tippreferi online jew tiġi hawnhekk? It-tnej to be honest. Fej jaqbillek tqabbel u mbagħad. U forsi m'għandekx dik il-biżel forsi online idumu ma jiġu jew inkella jkunu ħżiena, sizes. No, ifhem online tista' tirritorna ħruġġiet jekk ma jkunx tajjeb. Ġifieri m'hemmx problema. Xorta qisek inti covered. U x'tippreferu tagħmlu shopping online jew tiġu hawnhekk? Xi kultant online ħanejtek, sibt iktar offerti ma ħabbaż minn tal-miliet il-posta xi kultant idhom istess taħseb ħafna iktar qabel. Allura tara ċertu offerti tara se tipprova tieħu ħanejtek. Ma x'tippreferi jekk il-mod tradizzjonali forsi tiġi f'din l-atmosfera? Ejja ta' ma ndejjaqniex hekk, kun hawn sabiħ hawnhekk ukoll. Jiena noqgħod il-belt. Ġifieri nagħmel window shopping, imma ħafna mid-drabi qed insibru nixtri minn fuq online jiena. Nixtri ta' minn hawn mill-belt, imma ħafna drabi qed nixtri online. Għax ċertu affarijiet ma ssibhomx hu. U anke ċertu prezzijiet ikunu aħjar. Qed tifhem. Pereżempju, ħanitkellmu fuq runner, pereżempju, runner. Hawn Malta ssib runner li jkun antik, bl-istess prezz issib runner tal-aħħar moda, tal-aħħar stil, bl-istess prezz, qed tifhem x'inhi diki ta' ġifieri bażikament għax il-bqija kollox l-istess. Qed tifhem. Iwa normalment kull sena nagħmluha li niġu għaw nittawlu daqsxejn l-atmosfera ta' ħwienet il-belt u hekk, ġifieri dejjem nagħmluha kull sena. X'tippreferi ma tixtri online jew tiġi tixtri mill-ħwienet? Le nippreferi niġi nixxi mill-ħwienet nkun qed naraw xi mhux online jiġifieri. Alla volja online forsi tixtri affarijiet orħos? Le, vera, online tixxihom orħos, imma nippreferi niġi naraw l-immisshom, pa' speċi nippruvawhom u hekk.